hanyuma ya town council okutaha emyanya ekirizibwe kukorerwamu buri omushubuzi naragirwa kuzahiba mutiri nokushingaho rero ebyo nokubyankansa okujira hari town kiraka wa Kanungu town council nagira ngo eki kigenderire kutereza town okugira ngo eze ha mutindo murungi. Abantu bashanga barukorohe batabaragire ebintu yabo byakwatwa kandi byatwarwa hambuga nkuru za town council kwishobora. None mureke mbaye z'amavuta mumpe nk'umuto abereke ko natangiye kombe na kiro na structure ebintu bikwasirwe harimo ebya bose benyama chapati na hoteli bamwe abashubuzi abakingwa harimo saruni abose benyama n'abandi bingi mazima embera yo kutureta kubi etukozire kubi munongo akuba tubire tetegwire bija batamo kufuruka bagira ngo tombeke enju tutine sente twagezaho gukora kiri kubasika ebya zoning ukindure town no bimanya twagezaho ko kiri kubasika konke bintu yatulemesa twagezaho no kombe ko bujuno reba hitule hanu yantukoleraho konka bakastoma tibaliho. Win Kembabazi uri kurura byo kutereza town ninga physical plana nagira ngo abebembezi ba town council barabone batereze town okugira ngo kibahwere ogumanya buri umuntu ahari gukora no kubona umuringo guma gwo kubiyamwa mishoro mu mushiko twayimuza kugira ngo rizoba twasheguringa kugira ngo rizoba twena nka council yona twije implementers abakozi mu bintu bito ba government abakantu town bona tugwejumbe mu umuhigo twase enforcement okutwara ebintu tukabita kanso abantu baje tukabakinga amaju abatari eyibashimye kubana baza kugira ngo bija kubyakira ebintu a office tuje turi kumanya ngo twaza kubimubwaruza arukuza ha mwanya gwenyini eyitwa mugambi. Winagira ngo barukoro mu hoteli baragira ukoro mwanya gumwe okugira ngo kibahwere kubakebere byo buyonjo ebijoro n'ebyamagaragabo abama hotels nantabagambera abo buhotero buke abamakembwe nabeza 12-13 abo nabo tukaba to mudeire market kugira ngo abatine sente nyinjuho nabo bagume bazo ku mudeire market bashange abo hoteli kutwaheza twabatebekanisa twabato mwanya gumwe toka twabagambera mu one mbateho kubanza bakakebeza bakija kanso bakakiraho medical form bakazo mu irwaro rya government bakabakebera bakareba whether barfiti handoringa public food. Umuntu mwo kutebekanisa town abakozi ba town council bagira ngo kigumire ahabwa abantu kwanga kurikiriza no kukoratera amateka mukaza yo ningati mugajete kurwa kwa mushanju atogo no kwa mwena tiguri mu gutorobire turi rabo mu tubigumire ahabo kugira ngo Kanungu district ya cyaro nangwa n'abantu bafite natinisa Gashaka Hweza Wilfred.